Bonjour, bonjour peuple congolais. Bonjour bandeko na ngai. Peuple congolais, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave bandeko na ngai. Peuple congolais, agenda caché ya ba Rwandais ekomi kobima moko na moko. Agenda na bango ekomi kobima moko na moko. Donc na ba plan na bango balingi bakata mboka na biso. Na mboka na biso place bamoni balingi bakata eza na est. Peuple congolais boyoka audio oyo ba Rwandais babimisi. Donc basali groupe WhatsApp na bango na ba Zoom meeting bakomi kolakisa bandeko na bango o baza na Europe, baza na Canada, na États-Unis, oyo bayebi ata Congo te. Mais bazolakisa bango ndenge Congo ezali, ndenge mboka wana kozala na richesse, na ba minéraux o toza nango na Congo, bazolakisa bandeko na bango. Peuple congolais, l'heure est grave. Peuple congolais tolamuka. Nalingi boyoka bino moko na matoi na bino plan o ba Rwandais baza nango. On parle de l'alliance Fleuve Congo, donc au Hadjiye, au Fleuve Congo cassé, donc Imanut. Quand on parle de Fleuve Congo, donc ndenge zali place Ekiti na place Emati de place wana mboka na bango ekozala. Peuple congolais boyoka. Okay. Ni territoire ifite kilometre karibu 746 donc 746,651 hakaba hafara abaturage miliyoni 35 n'ibihumbi 817,506. Peuple congolais boyoka balobi eza territoire o eza na superficie ya 746,651. Population oyo kozala wana ou bien population oyo eza wana eza 35,417,56. Peuple congolais boyoka. Tugereranije nayishizeho oxygene nayishizeho wayishizeho bari kuyibona yeah ngiyo irahagira ntago bita byikora direct muhi ako kanya dufashe kugira ngo mbese nk'umuntu uzi neza uko twabigereranya u Rwanda rufite kilometre kare ngira ngo twaya 26,000. Alors dufashe 746,651 et tukadiviza par 26,000. Bon 26,000 n'ibice ariko kadufate 26,000 gusa. Donc urumva ni inshuro 28 u Rwanda yo territoire ya AFC no gufata u Rwanda alobi donc territoire wana o bango bamoni ke bakata na Congo ekozala na soki bakompare Rwanda na yango Rwanda eza na superficie ya 26,000 km². Mais soki bazwi 476,651 divisé par 26, Rwanda ekokota na kamboka wana 28,7 fois na pays ya AFC. Peuple congolais bandeko nanga boyoka. Mboka na biso ezokende na place ya mabe. Rwanda inshuro 28 n'ibice 7. Mwakabonye? Donc bashije gutangara gusa. Oya wakabonye? Nakabonye neza cyane.
Yes. nimushake Nibo baba musenzinga Alliance Fleuve bibi Congo ni abantu baturiye aho ngaho nibo bari muri Alliance Fleuve Congo kuko aho ngaho hari ubururu niho Fleuve Congo iciye ikata isubira Kinshasa. Donc batu oyo au 35 millions point 35 millions 417.56 nde batu bakozala wana ou bien nde batu bafandaka wana. Donc batu bakozala na pays wana au pays ya Alliance Fleuve Congo. Peuple congolais boyoka. Donc ni Tanganyika, Maniema, Sud Kivu, Chopo, Nord Kivu, Ituri na Haut-Uele. Boyoki a cité ba place yango alobi Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu, Chopwe Chopo, Oxygene urumva Haut-Uele na Ituri. Ndamwumva. ngongera ubasubiriremo population bandeko na ye bazoyebisa ye ke a répété bien bayoki bien te nde azoexplike bango. Ikaba ifite population miliyoni imwe n'ibihumbi 920,867. Chopo ikurikiyeho niyo nini ifite kilometre kare 199,567. Ikaba ifite population ya miliyoni 2,614,630. Ituri ifite kilometre kare 65,658. Ikaba ifite miliyoni 6 z'abaturage n'ibihumbi 500. Hakaba Nord Kivu ifite kilometre kare 59,483. Ikaba ifite abaturage miliyoni 10 n'ibihumbi 200. Burya Nord Kivu ni grand contributeur, ni ifite abaturage benshi gira alobi awa alobi Sud Kivu eza na superficie ya 65-70 km. Donc 6570 km. 6570 km. Et ça, la population, 8,400,000. Sud Kivu. Nord Kivu. Et ça, la 59, superficie à 59 483 km au carré. Et ça, la 10,800,000 population. Alobi Tanganyika. Tanganyika eza na superficie ya 134 740. Eza na population 2,482,9. Alobi Chopo. Chopo eza na superficie ya 199 567 au carré. Population 2,614,630. Ituri. Alors oui, Ituri est dans la superficie, il y a 65,658. Dans la population, il y a 6,500,000. Alobi lisusu Haut-Uele za na superficie ya 89,683 km au carré. Population eza 1,120,867. Ya nombre wana nyoso nde ekokisi 746,651. Superficie ya place wana. Population eza 35
417 56. Peuple congolais, boyoka. Ndahari. Muranyumva? warugeze kuri Nord Kivu ukuntu ifite abaturage benshi. Ifite abaturage benshi ni Julien Paluku yaramaze iminsi atakora za discours avuga ati nibo bagomba kubona premier ministre kuko nibo bafite abaturage benshi batoye. Alobi Nord Kivu ndeza na batu ebele po Julien Paluku azala koloba ke bango nde bazana batu ebele il faut bango nde bazala do bazwa premier ministre peuple congolais. Boyoka makambo ba Rwanda bazoloba. Sud Kivu ifite kilometre karibu 65 na 70, donc 65,070 km carrés. Ikaba ifite abaturage miliyoni 8,800,000. Maniema ifite kilometre karibu 132 na 250. Ikaba ifite abaturage miliyoni 3,700,000. Tanganyika alobi makambo azoloba nasina alobi yango makambo azoloba nasina alobi yango alobi azoloba donc ba superficie ya bamboka na population nde nasina alobi yango. Ikaba ifite kilometre karibu 134 na 940. Ikaba ifite abaturage miliyoni 2,482 n'abaturage 9. Hose hamwe rero Alliance Fleuve Congo niyiremye superficie ya 746,650 ibihumbi 746 na 651. Ikaba ifite abaturage miliyoni 35 n'ibihumbi 817,506. Urumva na ahantu hakomeye cyane umutungo kamere urimo muri ako karere. Coltan iboneka muri province ya Chopo, muri Nord Kivu, Sud Kivu na Maniema na Tanganyika. Alobi richesse ou bien ba minéraux oyo ezana ba place nyonso oyo atangi coltan alobi coltan ezana Chopo ezana Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema na Tanganyika ba place nyonso coltan ezali. Hakaba hari ubutare bwitwa lithium ubu bukora mu bintu byo gukora ama batterie électrique buboneka muri province ya Nord Kivu, Maniema na Tanganyika. Alobi tozana lithium eza ba minéraux oyo ba utilizaka kosala ba batterie. Alobi lithium eza na Nord Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba hari ubutare bwitwa étain ariyo gasegereti buboneka muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba alobi toza pe na étain wana eza na Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema pe Tanganyika. bita tungsten akaba ari ya deuxième été iba muri 3T, iyi minere stratégique iri muri Nord Kivu. Alobi toza na tungsten eza minere moko stratégique. Minere wana eza na Nord Kivu, Sud Kivu, Tanganyika, Maniema na Chopo. Donc eza minere moko stratégique nde alobi. Sud Kivu, Maniema na Tanganyika no muri Chopo. Hakaba hariho zahabu yo iri muri ayo ma province yose: Haut-Uele, Ituri, Chopo, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Alobi ba place wana oro pe ezali. Donc la mboka o bango bamoni ke bakata alobi oro ezali na Haut-Uele, Ituri, Chopo, Tanganyika, Nord Kivu, Sud Kivu. Donc ba province o nyonso bango bamoni bakata oro eza wana. Hakaba hari diama iboneka muri Haut-Uele, Ituri no muri ma province yose uko ari 1 2 3 4 5 6 7 diama hayavuze yose. Alobi diama pe ezali.
na ba province onyoso atangi awa diamant ezali. Donc diamant eza na Sud Kivu, Nord Kivu, Tanganyika, Chopo, Otoele, Ituri, diamant ezali. Kabari cuivre herutse kuboneka muri Chopo, ikaba iboneka no muri Tanganyika. Ubutare bwa cuivre bukora ya makabli y'amashanyarazi. Alobi cuivre pe ezali na province ya Chopo na Tanganyika. Cuivre eza ba nani ba matière oyo esalaka basinga ya ba courant banini nde papa oyo ya Rwandais azoloba. Hakabari cobalt iri muri Chopo na Tanganyika. Hakabari gasegere. Alobi cobalt ezali pe eza na Chopo na Tanganyika azoloba. Okuva hari ya kolta iri hari ya Peuple congolais Uracyamwumva mwebwe? boyoka awa asali lokola abungi mwa muke po eza Zoom eza pe WhatsApp group WhatsApp tamsusu azobunga me alobi aza na musala pe telefone azo utilize eza ya musala ndeti na eokatana. Abantu bazi Masisi neza iciye hari ya Imatanda ikama. Alobi place mususu kolta ezali bato oyo bayebi Masisi kolta eleki na place moko komo nango Matanda, Katele, Ruki, Nyamaboko, Bwambaruro, Kaniro na Oso. Kolta wana ekiti kokutana na Manyema. Donc fil wana eza mulai ti eke kokutana na Manyema. Donc eza na 300 km au carré. Peuple congolais. Donc 300 km kouta nani tiri Manilema kouta tiri kouta oso ti Manyema eza na 300 km eza na 300 km. Peuple congolais boyoka richesse otoza nango me ba étranger nde bazoli yango. Peuple congolais boyoka manuka ikatare ikazamuka muri Ruki ikagenda Nyamaboko igakatikaza hitwa za Bwambariro ukagenda hitwa za Kaniro ukagenda Oso iragiye paka ikakubita muri Ntuza ifatanye na Manyema. Do hari birometre 300 iriya filo iriya kolta urumva birometre 300 kandi ahantu hari exploité hana kilometre kare 5 yaba exploité kandi hari birometre alobi place au kolta eleki kolta eza ebele ba exploitata 5% te place au nyoso atangi kolta ezali ba exploitata 5% te. Peuple congolais boyoka gana tatu ya kolta ura mu star ufite kuva hari ya Murubayi. Hari kolta iri ahitwa Buhovi ni hara muri Lubero. Place mususu o kolta ezali ezana place moko na babengi Lubero babengi Buhovi eza Buhovi kote ya Lubero. Kolta eza wana okiti na Lwamvulwa kolta ezali Bitakongo kolta ezali Kimaka kolta ezali Lusambo kolta ezali Fatua kolta ezali
ya kosakana te peuple congolais. Ifashe kuva hitwa Bwavinywa ukagenda Pita Kongo aitwa Kimaka ukagenda Rusamambo ukamanuka kugeza hitwa Fatua hodi kilometre 450 ari kolta na kolta uchukura kandi itari alobi eza 450 km. Donc bambo ba place nyonso zokende ko uta place oyo alobi ya Lubero ti bafatua awa eza na 450 km. Na 450 km wana eza kolta na kolta pe eza kolta ya koluka mingi te otamboli mwa muke ozwi yango botimoli libulu okiti ata 5 mètres te. Donc ozwi kolta. Peuple congolais boyoka ndenge mboka na biso eza exploité na ba étranger ne biso ba congolais bakolo mabele tozozwa yango te. tari kuri metero meme n'eshanu ugiye mu butaka baherutse noneho ba explorateur kubona na uranium iri Walikale n'indi iri ahitwa Mangurujipa. Balobi ba explorateur bakendeki kuna ba découvrir pe uranium wana eza na Walikale Mangurujipa. Uranium eza kuna peuple congolais. Mboka na biso paradis. Congo eza paradis peuple congolais. Uranium pe eza kuna na Walikale. Ni kilometre 450 vuye kuri territoire ya Lubero. Zahabu no. Donc ni 4 eza na 450 km soki outi Lubero ti place wana. OK. Eza na 450 km peuple congolais. Mboka na biso eza riche ya kosakana te. Oro pe ezali. Newiri muri yo migezi ni ubu ni FDLR ya exploitaka exploita hari ya Kasuo aitwa Kasuo ukazamuka nayo alobi o eza kuna na Kasuo eza oro ya kosakana te. Donc outi Kasuo okiti na Fatua oke Mangurujipa place wana nyoso oro ezali pe oro ya bien yango okosala ta makasi te koluka yango. Eza na banani wana bamwa libulu ya muke lokola ba caniveau oro balokotaka yango bato bazo utiliser yango bazo iba yango. Eza batu ya nani FDLR na ba MONUSCO. FDLR na ba MONUSCO. Donc ba MONUSCO ba sud-africain nde basalaki kana bango kuna bazokende kaka bazolokota bazokende na yango bazolokende na yango biso tozonyokwama bakolo mabele. Peuple congolais boyoka. ukagera Fatua ukongera ugafata Fatua kugeza Mangurujipa ni birometre bisaga 550 ahantu hari zahabu ucukura ugenda ugafata mu migezi. FDLR n'aba MONUSCO nibo bamaze imisi bayi exploiter kuva bari hariya. Umutungo wose ni FDLR yakoreshaga, amafaranga yose mwumva FDLR igira naho ngaho yakurara muri Lubero. Donc FDLR bambongo nyoso o FDLR etilizaka izwaka minere na place oyo. Donc minere ya place wana ba or ekenda kolokota wana ndeke na eteki ezo utiliser ko ya ko boma biso bakolo mabele lisusu na richesse na bango na richesse na biso minere na biso bazui na mboka na biso bake bateki basomi ba arme ba eko boma biso lisusu. Peuple congolais boyoka. Ngira migezi kuva hariya Kimaka na Kateku abahazi muri mugezi wa Ruhoro ugafata umugezi alobi ba place onyoso bakimaka onyoso place azo cité awa eza or na or peuple congolais. Banuza wa Buhovi ugafata umugezi uri wa Mangurujipa yo ni zahabu na zahabu iraho ngaho itwa
alobi ozwi ba nani wakanivo wana bazobenga ngo wakanivo po kuna eza boyebi mboka na biso ndenge ezalaka ndenge ezali boyebi eza bakanivo bakata te mbula enoki ekati mwa kanivo nango na bakanivo wana nde bazolokota or na diama bazosouffrir ata koya na bamashini te mpo eza wana balokota yango. Peuple congolais boyoka twarwa na FDLR n'abantu ba MONUSCO niyo mpamvu ari nayo base za MONUSCO nyinshi zari ziriyo z'aba Sud Africain niko kazi bakoraga. Ubwo urumva rero kara karere iyo ni resume y'umutungo kamere udashizeho amashamba udashizeho cafe udashizeho alobi oya alobi eza richesse oyo asilisi koloba ezaka ba minere na ba minere nano atie banani te café nano atie banani donc nano atie biloko ebele te awa alobi kaka azolobela nano minere. Peuple congolais boyoka ibyayi plantation zaho ba plantation ya bakafe te za ruboga ugafatara ku mavoka za nyiramagori azosite bakombo na bakombo place ba plantation bazali utagiye icyayi cya ntuza cya hariburora nangwi rwashi nangwi bwambariro udafashe ikawa yo muri Ituri udafashe kawa ya hare ya Ruchuro nta mugenga alobi café ya Ruchuro na mugenga alobi ba plantation ya ba café ya Ituri place nyonso donc Congo eza paradis omoni paradis o Adam na Eve bazalaki kofanda ba Rwandais bayebi ki Congo eza paradis. Peuple congolais Congo na biso eza paradis. Peuple congolais boyoka mutungo ukomeye cyane hari ayi tungurusumu herutse kuboneka nta mugenga mwifite ubushobozi bwo alobi ayi toza na ayi kuna na Congo oyo ezo traité cancer eza na place moko bazobenga Nyamugenga ba chinois baza kuna pona ayi wana ezo traité cancer. Peuple congolais tofandeli libanga or na diama me toyibi valeur yango te mboka na biso eza paradis. Kurangiza na kanseri mu mubiri bagiye kuyipima abashinwa n'ubu hari societe y'abashinwa igishaka iyo tungurusumu iba hari nta mugenga iyo tungurusumu ngira kuboneka ahantu hitwa Rwese hari mu Bandanzi hari umutungo ukomeye cyane ariko alobi ayi oyo eza na kote ya banande ayi oyo ezosilisa cancer eza na kote ya banande kuna alobi bachinois basi basali nani na bango kuna bazwi ba machine bake kuna basali ba industrie na bango kuna bachinois bazo travailler na ayi wana ezosilisa cancer. Peuple congolais boyoka ubutegetsi bwabaye bubi nta na kimwe kiri exploiter ariko harantu haba exploiter buri muturage wese muri 35 mbabariye zimwe akara karere alobi po makambo eza bien nanu te mais ntango makambo ekozala bien mutu nyonso oyo akozala kuna na bato wana awa alobi 35 millions wana akobanda kozwa $2200 ya ofele oyo gouvernement epesi. Question eza wana eske bato wana bakozala bakongolais ubi bakozala bato na bango bakoya koplante wana. Peuple congolais boyoka yajya hembwa minimum na mafaranga social ya leta yabira aho ngaho nibura amadolari 2,000 umukozi waho amafaranga make yajya hembwa ni 3,000 nangwa 4 bitewe nuko umutungo alobi soki et travailleur donc o bakobanda koya kosala kuna soki bapesi salaire ya moke bakobanda kozwa 3,000 ou bien 400,000 3,000 ou bien 400,000 dollars 3,000 ou bien 400,000 $. Donc c'est le plan na bango ba Rwandais hari uhagije ahubwo medevre ntabwo izaboneka bizaba ngombwa ko
haza abandi baturage bavuye no mu bindi bihugu kuko akazi kaboneka hari. Alors oui, main d'œuvre romona na te. Il faut batu mususu bauta ba pays mususu po baya babanda kosala na Congo po misale kozala ebele. Nde papa oyo azoloba bozoyo kazi ndaka chez peuple congolais. Ni kenshi cyane ibaza izi minere zose mbabwiye buri province yose iminere irahari. Ibaza iyo main d'œuvre yakora muri zo nganda, main d'œuvre yakora mwa alobi bo imaginer ba minere o nyoso alobi na ba 7 provinces ba minere o nyoso alobi na ba 7 provinces soki makambo ekomi bien ekozala ndenge nini peuple congolais ba secret komi kobima libanda nde tina ba congolais babolole mususu bazokende oyo bake kosala alliance Fleuve Congo mboka na bango mutu auti musika ata na province wana te alingi ya kokata Congo. Peuple congolais ekomi nini balesa bino nini ba race de vipère ba congolais ba mususu ba traître batu ya mutema mabe bolingi boteka mboka na biso mboka Lumumba kufela bolingi boteka ngo. Peuple congolais wakoti na makambo yako balkanize Congo ye moko aokufa Congo tokotikala ngo ko balkanize Congo yokoti na makambo ya Congo balkanize Congo okokufa. Peuple congolais to souffrir rebelle mboka na biso eza paradis bolingi bokaba mboka na biso epa ya ba Rwandais epa ya ba étranger. Peuple congolais mboka na biso ekotikala ba congolais bolinga te Congo ekotikala ba congolais. Casterite iboneka muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema na Tanganyika. Hakaba alobi Casterite pe ezali ezak na Sud Kivu, Maniema pe na Tanganyika. Tourmaline iboneka muri ama province yose. Hakaba ari Wolfram alobi Tourmaline eza na ba province o nyonso atangi donc o 7 provinces atangi Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Tanganyika, Ituri, Chopwe, Otwele o ba province nyonso atangi nan Tourmaline eza wana. Iboneka muri ama province yose. Hakaba ari petrol iboneka muri ama province yose. Mangan alobi pétrole pe ezali la ba province o 7 pétrole ezali ebele ba province nyonso 7 atangi. manganese iboneka muri ama province yose. Alobi manganese eza na ba province o nyonso atangi. Gaz metane iboneka muri Nord Kivu na Sud Kivu. Alobi gaz metane eza na Nord Kivu na Sud Kivu. Hakaba ari pyrochlore. Iyi pyrochlore ni ubutare bukomeye cyane kwi. Alobi pétrole pe ezali pyrochlore pe ezali. Alobi pyrochlore eza nani moko richesse moko ya kosakana te donc eza kaka na Congo kaka na place oyo papa oyo atangi alobi eza richesse moko ya kosakana te donc minere moko ya danger. Si yose ahantu buri ni hariya muri Nord Kivu ahitwa Iluweshe hariya Somi Kivu. Ni alobi na monde entier place minere o ezali eza kaka na Congo na Nord Kivu place balobi Iluweshe nde place nani minere oyo ezali nde papa oyo Rwanda azoloba. Nyanzare ni hafi iwabo wa Generale Makenga. Ubu butare alobi Nyanzare eza pene ya epa ya ba General Makenga. Toseka muke peuple congolais. General Makenga Congo ekomi epa na bango. Peuple congolais boyoka. hahandi kwisi buboneka
ni muri Nord Kivu gusa bayita pyrochlore. Ubu alobi minéraux eza na bokuta yango kaka na place oyo monde entier eza kaka na place oyo na Nord Kivu na Nyanzara soki Nyanzara. ubu nikora muri technologie ya ira mitwe, urabona imitwe ira igenda ya fize, umutwe wa fize ukora. alobi minéraux baitilisaka yango donc na technologie omoni bamitu ya fize, bamitu ya bafize nde baitilizaka minere oyo ya pyrochlore mu butare bwa mpuza bwa pyrochlore. Noneho bamaze kubona ko n'izi mbunda zirasa za missile à longue portée bakoresheje pyrochlore, nuba ngo alobi ba missile oyo bazoutilize basi bamoni ke soki bautilize pyrochlore oyo bakobanda kobeta, soki bazali kobeta 22 000 km bakobanda kobeta 40 000 km soki bautilize pyrochlore oyo bizajya biva kuri 22 000 km ikaba yagira ibirometero 40,000. iriya tete ya nucléaire ikaba yagira ububasha bwo kugenda ibirometero 40 ukarasa muri 40 000. alobi mutu wana ya nucléaire soki bautilize nani matière oyo ekobanda kokende musika donc da 40 000 km nde Rwanda oyo azoloba kilometre ukoresheje ubutare bwa pyrochlore buri hari Nyanzare. Hakaba hari minere bita plombe iboneka muri Hotwele. alobi baza na minere msusu kombo nango plombe eza na Ituri, Hotwele na Tanganyika. Ituri na Tanganyika. Hakaba hari minere ya zinc iboneka nayo muri Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. alobi eza na minere mususu ya zinc eza na Ituri, Tanganyika, Hotwele nde Rwanda yazoloba. Tanganyika na Ituri na Hotwele. Alors kariya karere gafite amapariki akoramo ubukerarugendo, hakaba ari pariki ya Kahuzi-Biega. alobi place wana donc kapeyi wana o bango bamoni bakata kaza pe na park yango alingi asite yango wa Sud Kivu. Hakaba ari pariki ya Virunga iba Nord Kivu, niyo pariki ya mbere. alobi park o eza kuna park ya Virunga nde park ya liboso donc na monde nde park ya liboso na monde eza na Nord Kivu nde papa oyo azoloba. Yaremwe muri Afrika ifite nyamaswa ziko. Donc alobi eza park ya liboso na Afrique. alobi eza park ya liboso na Afrique o eza na banyama ya makasi. alobi park msusu ya Kahuzi-Biega o eza na Sud Kivu. Cyane hakaba ari park ya Garamba, hakaba ari park ya Ntuza ya iriya irimo Okapi. alobi azana park msusu ya Garamba, azana park msusu o eza na ba Okapi na kati ya hagati ya Ituri Kahuzi-Biega ndeko na ya ise Kahuzi-Biega ye msusu alobi kundelungu bao bazoloba baza na bazumu abarimu nabo rimwe na rimwe arike o mususu alobi ke azoloba azotante alobi Kahuzi-Biega kundelungu o mususu o maître na bango nde azoyebisa eke non eza wana te. o mususu alobi ke ndenge balakisaki biso donc balakisaka bango bayebisaka bango ndenge Congo ezali. Peuple congolais boyoka. Atwati Okapi iba muri Kahuzi-Biega ku isi. Niko bata. Oya iba muri Ntuza, iba muri park ya Garamba. Ara muri reserve ya. O msusu alobi balakisaki bango ki Okapi ezalaka na Kahuzi-Biega. Oya alobi o maître na bango alobi te. Ezana
na nani na parke ya Garamba nde akorige bango. Donc awa baza na ba WhatsApp group, baza na ba Zoom meeting, baza bamsusu baza na poto, bamsusu baza wapi, bazolakisa bango. Donc bazotangisa bango nde ntango bakozonga bakoya koloba ke biso awa nde epa na biso awa nde boye. Donc bakouta kuna na bapoto baye na Congo basi bayebi donc makambo nyonso. Peuple congolais boyoka muri reserve ya nuza hariya muri RFO nonse sinari ngo Garamba iba muri Equateur kada Garamba iba muri province orientale harimo baratu o mususu alobi ke ye ayebaki ke Garamba ezalaka na nani na Equateur. Ndeko na ye aye kokorige ye. Salonga niba Equateur. Parke ya Salonga. Alobi Salonga nde ezalaka na Equateur. Salonga denizo ziba muri Equateur na Kundelungu iba muri ntuza muri Katanga. Alobi Kundelungu eza na Katanga. Kabila koza mu parke ye. Alobi Kabila pe asalaki parke kuna na ibite soki Kabila nani. Soki Laurent soki o mususu. Zose zifite umutungo ukomeye cyane ziri à l'est. Ni Kaozi Biega, ni ntuza, ni parke ya Virunga, ni parke ya Garamba. Alobi ba parke o nyonso eza na ba richesse eza na este. Donc Kaozi Biega, Karamba na Virunga. Na ntuza hariya muri nani la parke ya RFO harimo Okapi. Donc na parke wana ya RFO o Okapi eza na kati. Ane akomeye cyane kandi arimo umutungo ukomeye cyane. Zira lake zose ziri à l'est zifite isamaki. Alobi bazana toza na 4 lacs. Donc ba lac wana eza na ba mbisi ya kosakana te. Donc ba mbisi moko ya bien na monde. Nde papa oyo azoloba. Peuple congolais boyoka. Zimwe zirimo kuva Adamu na Eva bakiremwa. Donc alobi ba park banani ba lac wana eza na bambisi wana bambisi moko ya kosakana te. Donc bambisi moko danze. Donc bambisi moko ya kitoko o Nzambe akela depuis Adamu na Eve. Tango Adamu na Eve bazalaki awa na se nde bazalaki kolia bambisi wana. Yoki ndenge Rwanda azoloba. Peuple congolais boyoka. Umutungo uri hariya urahagije cyane ku buryo ushobora gufasha East Africa yose, ekonomi yayo ikaba yaruta n'ibi bihugu tuvuga bya G20 nangwa bira bihugu. Alobi richesse ou bien ba minerai o eza na nani wana na ba province o bango balobi eko sunga. Donc ba pays nyonso monde mobimba richesse wana eleki ata ba pays ya poto o ba pays ya G20. Richesse o eza na Congo oyo eza na ba 7 provinces oyo papa oyo alobi bihugu biteye imbere. Si réellement hari umutekano ubaye exploité iyi territoire ya Alliance du Fleuve Congo, soki bazui place oyo donc pe ekoti na place oyo soki ba exploiter mboka oyo, en tout cas vie ekozala facile. Ndenge Rwanda oyo alobi est-ce que vie ekozala facile na ba congolais nyonso ou bien na ba Rwanda moko bango moko? Peuple congolais boyoka. irimo umutungo ukomeye cyane kandi uzafasha isi ugafasha n'igihugu kandi abaturage bakagubwa neza ku buryo imibare twakoze buri muturage muri miliyoni 35 buri muturage yajya abona amafaranga ya sociale. Alobi richesse o eza na place oyo soki ba exploiter yango bien mutu nyonso. Donc mutu nyonso aza na groupe wana ya 35 millions akobanda kozwa valeur ya $2000 ya l'état te ya social.
valeur ya 2000 $. Nde Rwanda oyo azoloba. minimum k'ibihumbi 2,200 buri kwezi. Donc 2200 $ par mois. Arabonye amafaranga afashwa na leta andeyoro y'abakozi. Donc bakobanda kozwa mbongo o leta ebandi kopesa bango en dehors ya batravailleur. Ikintu kiri exploité ni colta gusa kandi nayo nta na 1% buri yari yaba exploité. Donc na ba minéraux oyo toza nango eloko oyo basi ba exploité mwa muke soki 5% ezaka colta. Donc ba minéraux oyo atangi oyo eza exploité mwa muke. Donc 5% eza colta.